Tshisekedi ararembye cyane, ashobora no gupfa. Ari mu bitaro mu Bubiligi. Iyi ni Lucky TV1, isoko y'ibyiza nk'uko bisanzwe. Tubagira hirya no hino tukabategurira amakuru atandukanye. Twibanda kuri politiki, imyidagaduro, iyobokamana ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Ayo yose n'ahandi wayasanga usibye ku isoko y'ibyiza Lucky TV1. Kuko twabibabwiye rero, tuzajya tubagira hirya no hino tubategurira amakuru aba arimo aravugirwa hirya y'ibikuta, cyangwa se amakuru aba arimo aravugirwa mu ibanga rikomeye cyane, cyangwa se amakuru aba arimo aravugirwa hirya aho abantu benshi batabasha kugera. Lucky TV1 turahabagerera rero, tukabacukumburira, tukabazanira ya makuru aba ariyo hirya mu bwiherero, ndetse abarimo arabera hirya mu byumba by'ibanga bigiye bikomakomeye cyane. Icyo ngusaba gusa no gukora subscribe kuri Lucky TV1, ugakanda notification kugira ngo nitugugezaho amakuru cyangwa se nituguha amakuru uyabonera ku gihe, cyangwa se ube uri update. Isoko y'ibyiza dusanga kuri Facebook ni Lucky TV1, YouTube Lucky TV1 ndetse na Instagram rahadusanga amakuru yacu ukayabona gatanu kuri gatanu. Uyu munsi turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Lucky TV1 isoko y'ibyiza none twagarutse mu makuru avuga ko umukuru w'igihugu Félix Tshisekedi arembye cyane, ndetse bivugwa ko ashobora no kwitaba Imana. Reka nguha akanya gato ko gukora subscribe kugira ngo aya makuru nzanya kuramburire ku buryo burambuye. Yes. Nkuko bisanzwe rero, isoko y'ibyiza twamenye amakuru yuko nyuma yaho amakuru cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye bihuwishe inkuru zivuga ko Félix Tshisekedi ku munsi wo ku cyumweru yari yitabiriye ibirori cyangwa se yari yitabiriye umuhango wo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi baguye mu Rwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bitangaza ko Félix Tshisekedi yitabiriye uyu muhango. Harimo ikinyamakuru cy'Ababiligi cyabyutse gitangaza iyo nkuru yo ku cyumweru, ndetse kikaza kunyomozwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse haza no kwandika ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ko Félix Tshisekedi ashobora kuba yasohotse igihugu, ariko abantu benshi batazi aho yerekeje cyangwa se batazi aho yagiye. Bamwe bakavuga ko ashobora kuba yagiye mu Faransa, abandi bakavuga ko ashobora kuba yagiye mu ruzinduko rwa irije cyangwa se mu ruzinduko rwihutirwa cyane mu bihugu byo mu Burayi. Ariko amakuru yaje kumenyekana ko uyu mugabo yagiye mu Bubiligi, ajya mu Bubiligi kwivuza, ku buryo yagiye mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mugabo bivuga ko arwaye indwara ikakaye cyane, cyangwa se indwara ikomeye cyane, ku buryo uyu mugabo iyi ndwara yanamuhitana cyane. Ko mubyibuka ko kuri manda ye ya mbere Tshisekedi ubwo yatangaga ijambo, cyangwa se ubwo yashyitsaga ijambo ku baturage, yagize atya asa n'uguye abamushinzwe kumurinda niba bamufashe, ndetse iyo video yarasakaye cyane, cyangwa se yacicikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Burya rero Tshisekedi nta kindi, Tshisekedi abana n'uburwayi bukomeye cyane. Ubu burwayi rero bukaba bwaragizwe ibanga na bamwe mu bamucungira umutekano. Uyu munsi rero ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2024 nibwo Tshisekedi yavuye muri Kinshasa, cyangwa se yavuye mu gihugu cye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeza mu Bubiligi, aho yagiye kwivuza. Ubwo abantu benshi rero batari bigeze bamenya amakuru ye, cyangwa se ubwo ibinyamakuru byinshi byasakuzaga bivuga ko umukuru w'igihugu Félix Tshisekedi yagiye mu ruzinduko rwuri urgence, cyangwa se uruzinduko rwihutirwa. Abenshi bakavuga ko yagiye ahantu batazi, kuko nta muntu n'umwe yigeze asezera, cyangwa se nta muntu n'umwe yigeze abwira ko yagiye mu ruzinduko nk'uko asanzwe abikora. Tukuva ngo yagiye mu bihugu runaka, cyangwa se yagiye mu gihugu runaka mu ruzinduko rw'akazi, cyangwa se mu ruzinduko nk'uko abakuru b'ibihugu basanzwe bakora ingendo mu bindi bihugu. Félix Tshisekedi yagiye nk'umuntu wihishe, cyangwa se yagiye nk'umuntu ugiye mu ibanga rikomeye cyane. Kuri inshuro rero haje kumenyekana ko uyu mugabo aherereye mu Bubiligi, ndetse akaba acumbitse muri hoteli yitwa De La Croix. Iyi hoteli rero akaba ari hoteli icumbikiye uyu mugabo Félix Tshisekedi, ndetse akaba arimo arivurizwa muri iyo hoteli, akurikiranwe n'abaganga b'inzobere, cyangwa se n'abaganga akabuhariwe bashinzwe
bashinze kuvura umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi. Gusa amakuru twabashije kugwaho nuko uyu mugabo Félix Antoine Tshisekedi indwara arwaye nuko itarabasha kumenyekana cyangwa itarabasha kugaragara ngo ije kumugaragara abantu bayimenye, ariko Tshisekedi ni umuntu urwaye cyane ndetse banavuga ko arembye ashobora no kwitaba Imana isaha n'isaha. Gusa umubona ubona ari umugabo ukomeye cyangwa se ubona ari umugabo w'ibigango ufite imbaraga ndetse ufite n'ubuzima buzire umuze, ariko kuri iyi nshuro rero amakuru yagize atya aranyerera ajya hanze ko uyu mugabo arwaye cyane ndetse ko indwara arwaye ishobora no kumuhitana, ndetse bamwe benshi bagakeka ko uyu mugabo ashobora kuba arwaye kanseri cyangwa se bashobora gukeka ko ashobora kuba arwaye kanseri, nubwo bitaratangazwa cyangwa se nubwo bitaremezwa n'abamukurikirana mu buryo bujyanye n'ubw'ubuvuzi, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se abashinzwe kumurinda cyangwa se abakurikiranira amagara ye hafi n'umuryango we batari batangaza ngo bavuge ko uyu mugabo yaba arwaye cyangwa se bavuge indwara yaba arwaye. Gusa icyo twizera neza nuko uyu mugabo arwaye cyane kandi arwariye mu gihugu cy'Ububirigi, akaba arimo akurikirana n'abaganga bashinzwe kumuvura. Gusa turasenga Imana ko wenda uyu mugabo Imana yazamufasha agakira akaba muzima akongera akagaruka mu gihugu cye amahoro. Gusa amahirwe ahari ni amahirwe make cyane ko uyu mugabo bishobora no kumukomerera ndetse akaba atashobora no kuba yava aho yagiye kwivuriza. Aya makuru rero turakomeza tubakurikiranira 5 kuri 5 tuyabegezeho nkuko Lucky TV 1 isanzwe ibebagerera hirya no hino ikabategurira aya makuru aba atariho ivumbi tukayibagezaho 5 kuri 5. Ibi ngibi rero bibaye nyuma yaho Félix Antoine Tshisekedi yari yamaze gutumiza ibitwaro biremereye cyane cyangwa se imbunda ziremereye cyane zari zamaze kugera umujyi wa Kinshasa ku munsi wo ku cyumweru, nibwo izi ntwaro ziremereye cyane zaguzwe akayabo k'amamiliyari zagenewe kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Izi ntwaro rero zagiye zicicikana cyangwa se amafoto yazo ndetse na video zigiye zitandukanye mu mujyi wa Kinshasa hiriwe ibirori ku cyumweru byo kwakira izi ntwaro ubwo zakirwaga n'umugabo w'ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko izi ntwaro ari intwaro zije mu rwego rwo guhashya umutwe w'inyeshyamba wa M23 ku buryo uyu mutwe wa M23 utagira ikibazo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntwaro rero bavuze ko ari intwaro zifite ubushobozi bwo hejuru cyangwa se zifite ubushobozi buhambaye cyane bwo kubasha kwivuna umwanzi ndetse no gushyira umwanzi hasi. Umwanzi rero akaba ari nta wundi ari imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubwa amahirwe make rero Félix Antoine Tshisekedi wari waguze izi ntwaro amafaranga akayabo ndetse n'amafaranga menshi cyane ntiyabashije kuba mu birori byo kwakira intwaro ze, kuko uyu munsi wo ku cyumweru nibwo yagize atya agenda mu gihugu cy'Ububirigi mu buryo bwo kujya kwivuza ndetse agenda mu buryo busa n'uburyo bw'ibanga ku buryo nta muntu n'umwe wabimenye usibye ibinyamakuru bike byagiye byandika bivuga ko Félix Antoine Tshisekedi yaba yagiye batazi iyo yerekeje. Mwagiye mubona ngira ngo abenshi bakurikirana imbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'abakurikirana politike yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwagiye mubona ibinyamakuru bigiye bitandukanye byinshi byandika ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi yagiye mu ruzinduko rutazwi cyangwa se yagiye ahatazwe rero Lucky TV 1 twahabacukumburiye ndetse atuza kwamenyera ko uyu mugabo nta handi yagiye rero aherereye mu Bubirigi, aho yagiye kwivuza indwara imuremerereye cyane kandi indwara ishobora kuba mbi cyane kuri we, nk'uko tubikesha bamwe mu binyamakuru byandika inkuru zicukumba cyangwa se byandika inkuru zibera hirya iriya mu ibanga abantu benshi batabasha kugera cyangwa se zibera mu byumba by'ibanga bikomakomeye. Gusa aho ngaho natwe turahinjira tukabagerera tukabazanira ya makuru tukabagezaho 5 kuri 5. Reka twizere Imana cyangwa se dukomeze dusengere umukuru w'igihugu Félix Antoine Tshisekedi kugira ngo Imana ikomeze imutize amagara mazima kugira ngo azongere agaruke ari muzima cyangwa se azongera agaruke ari mu ryerye kugira ngo akomeze umugambi we wo kuyobora abakongomani kuri manda ye ya kabiri. Iyi ni soko y'ibyiza Lucky TV 1. Reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo amakuru tuzajye tugutegurira ntakajye agucika, ujye uyabona 5 kuri 5. Ubaye udakunda gukoresha Facebook wakoresha YouTube, utakoresha YouTube wakoresha Instagram, aho hose wahadusanga ni soko y'ibyiza Lucky TV 1. Amakuru yacu nakagaruka nkuko bisanzwe tuyabagezaho uko bukeye nuko bwije, isoko y'ibyiza Lucky TV 1.